Ummu Hani radhiyallohu anha aytkan. Men bir jolo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelib, "Ey Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam, men qaridim, jana alsiz boldum. Oşonduktan maga olturup alıp atkara turgan qandaydır bir amal aytыңызчы" dep suradım. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Subhanalloh'tu 100 joludan okup jür. Anın soğu 100 Arap kuldu boşotkan menen barabar. Elhamdülillah'ta 100 joludan okup jür. Anın soğu 100 atlı kural jaragı menen cihatga bergenge barabar. Allahu akbar'dı 100 joludan okup jür. Anın soğu 100 tönü kurmandık çalgan jana anın kabul bolusu menen barabar. La ilahe illallah'tu 100 joludan okup jür. Anın soğu asman menen жердин ортосундағы мейкиндикти толтурат. Kabul bolgon amalların içinen mından da artıgırak eç kanday amal jok, dedi. Abu Rafi radhiyallohu anhu'nun ayalı Salma radhiyallohu anha dağı maga kandaydır bir kıska jana jengil bolgon amal aytыңызчы dep Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan surangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mınday degen: Allahu akbar'dı 10 joludan okusaňanda Allah Taala bul men üçün dep aytat. Andan keyin Subhanalloh'tu 10 joludan okusaň Allah Taala bul men üçün dep aytat. Andan keyin Allahumma gfirlini 10 joludan okusaň Allah Taala ova men anı geçirdim dep aytat. Allahumma gfirli dep 10 jolu aytsaň anda Allah Taala men anı geçirdim dep 10 jolu aytat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam alsızlar jana qarılar üçün, özgöçü ayaldar üçün kanday gana jengil jana kıska amaldardy aytkan. Qaragılaçı, bul kıska jana kiçineli hareket üçün eç kanday kıyınçılığı jok. Eç jaka baruunun keregi jok bolgon amal üçün kanday gana çoň sooptor ubada kılıngan. Ummu Sulaym radhiyallohu anha mınday deyt: "Maga anın jardamı menen namazda dua kıla turgan bir nerse üýretiňiz" dep Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan suradım. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mınday dedi: "Subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar'dı 10 joludan oku. Andan keyin emneni kalasaň dua kılıp surayber. Başka bir hadiste uşundan keyin emni kalaganyňdy surap dua kıl. Allah Taala al duaňa ova men kabul kıldım dep jogap beret dep aytylgan." Kanday gana jengil jana jönököy sözdür. Bulardy jattap dagı jana kıynalıp menet kılүүnun da keregi jok. Biz günü boyu bekir sözdür menen alek bolobuz. Egerde sooda menen birgelikte dükönde olturup alıp da je bolboso talada ayın çarba işleri menen alek bolup jürüp da televiz menen bul sözdörde okup jursök, anda bul dünyanın gireşesi menen birgeliktele ahirettin de kanday gana çoň döwleti bizdin kolgo gelet. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivayat kılat. Allah'nın uşunday perişteleri var. Alar joldorda jürüşüp Allah'nın zikri menen alek bolgon adamdardy izdeşet. Kaçan alar oşondoy adamdardy tabışkanda alar biri-birin çakırışat da, alardy tegerekteşip birinin üstüne biri turup asmanga çeyin jinalşat. Andan soň zikirden jinalışı ayaktagan gezde perişteler asmandarga götürülüşet. Anan Allah Taala barın bilip tursa da alardan kaydan geldiňer dep surayt. Alar saga tasbih, tahlil jana tahmid aytıp jatkan pendeleriňden jinalışынан geldik dep aytışat. Allah Taala alar meni görüşüpdürbü dep surayt. Jok, alar seni görüşkön emes deşet perişteler. Allah Taala eger meni görüşkönde anda alar kanday avalda bolot ele deyt. Perişteler anda alar saga mından da göbürök ibadat kılışmak jana saga mından da göbürök tasbih jana tahmid aytışmak deşet. Allah Taala alar emneni suraşat dep aytat. Perişteler alar beýişti suraşat deşet. Allah Taala alar emne beýişti görüşüpdürbü deyt. Perişteler jok, alar anı görüşkön emes dep jogap berişet. Allah Taala egerde alar beýişti görüşkönde anda kanday avalda boluşat ele dep aytat. Perişteler anda alar mından da göbürök aga kızıgışıp, anı ümit kılışıp jana anı talap kılışmak deşet. Allah Taala alar emniden saktanıp kutuluunu kalaşat dep surayt. Perişteler alar tozoktan kutuluunu kalaşat dep aytışat. Allah Taala alar tozoktu görüşüpdürbü deyt. Perişteler jok,
Alar аны görüşken emes deşet. Allah Taala egerde alar аны görüşkende anda kanday avalda boluşat ele deyt. Perişteler anda alar mından da göөрөөк andan kutuluğa umtuluşmak jana hareket kılışmak deşet. Oşonda Allah Taala siler göbö bolgula. Men oşol jyynda bolgondordun barının günölerin geçirdim deyt. Bir perişte, ey Allah, bir adam al jerge kokusundan ele başka iş menen gelgen ele. Oşonduktan al tigi zikir jyynalışına katışkan emes, aldağı geçirilew deyt. Allah Taala bul jyynalış uşunday bir berekeli jyynalış bolgonduktan, kokusundan katışıp kalgan adam da anın berekesinden kuru kalbayt. Oşentip alda geçirilet dep aytat. Köptögen hadislerde uşunday bir perişteler jamaatı zikir menen alek boluşkan jyynalışlarda je bolbosa jalgız adamdardy daima izдөöde boluşkan mazmun gelgen. Alar anday adamdарды tabuşkandan keyin 1-nji bölümdögi 8-nji hadiste gelgendey, perişteler alar menen çoğu olturşatda zikirin uğuşat. Oşonda öyle, al hadiste emne üçün Allah Taala alardy periştelerin aslında sıymıktanu menen eskereri aytılgan. Jynalyşga kapısынан ele özünün işi menen gelip kalgan adam jönünde periştenin aytkany, bul okuyanı taktoo bolot. Bul uçurda perişteler göbö katary boluşup jana alar adamdardын ibadat jana zikir menen alek bolup jatışkanına gübölük berişdi. Oşonduktan Allah saktasın ar kanday teskeri oylor bolbosu üçün anı taktoo zarylçylygy payda boldu. Emi zikir menen alek bolgon adamdardын berekesi menen öz işi menen kokusundan ele gelip kalıp oturgan adamdy dagı Allah Taala öz mehri menen kuru kaltırgan jok. Allah Taala mınday deyt: "Ey mumundar, Allah'dan korkup çınçıldar menen birge bolgula." Tavba suresi 119-njy ayat. Sufiler aytışkan: Allah Taala menen birge bolgula. Eger anday kıla albasaňar, anda Allah'a jakyn bolgon adamdar menen birge bolgula. Allah menen birge boluu degendin manisi Sahih Buhari'de aytılgan. Allah Taala aytkan: "Pendem maga nafil namazdary menen uşunçalyk jakındagandyktan, men anı özümdün süýüktü pendem kılam. Kaçan men anı süýüktü pendem kılganymda, men anın uga turgan kulagy bolom, göre turgan gözü bolom, karmay turgan kolu bolom jana basa turgan butu bolom. Al menden emneni surasa men aga berem." Anın kolu, butu bolusunun manisi, anın ar bir amalı Allah'nın razıçılığı, süýüsü üçün bolot jana anın eşbir amalı Allah'nın kalosuna karşı bolboyt. Tarıhta bolgon sufilerden köptögen okuялары çındygynda buga gübe bolup esepdelinet. Alar uşunçalyk köp bolgonduktan alарды jalganga çıgaruu da mümkün emes. Nushatul Basatin degen at menen belgili bolgon kitepte uşul syýakty ahwaldar bilinet. Abu Bakr Kattani rahmatulloh aleyhi aytgan: bir jolu Mekke'de acılık ubagında bir neçe sufilerden jynalyşy boldu. Aların arasında en geçüsü Cunayt Bagdadi rahmatulloh aleyhi bolgon. Bul jynalyşda Allah'ny süýgen kim ekendigi, Allah'a bolgon süýü turaly söz baştaldı. Ar kanday adamlar türdü oýlorda aytyp jatışdy. Aleme Cunayt rahmatulloh aleyhi unçukpay oturdu. Tigiler aga, sen da bir nerse aytpaýsyňby deşdi. Al bul sözge başyn jerge salıp, ıylap durup mınday dedi: "Allah'ny süýgen adam al özünün men degendikten arılat. Anın talaptaryna laýyk Allah'nın zikirine berilet. Bütkül jüregi menen Allah'a göňülün burat. Allah'dan korkuu nuru anın jüregini tutandyrat. Al üçün Allah'nın zikiri çыныdagy şarapday bolot. Eger al süýlese Allah'nın gana sözün süýleyt. Süýlegende anın oğuzu menen Allah süýlep jatkanday bolot. Kıymalı da Allah'nın ökümü menen, tınıştanusu da Allah'nın ökümü menen bolot. Kaçan pende uşunday abalga jetişkende gana jegen tamagy, içken suusu, uykusu, oygonusu, kalaberse anın bardyk amaldary Allah'nın gana razılık üçün bolup kalat. Oşonda ele al pende eldin saltyna, alardyn uşak sözlerine, jana şıldyňyna göňül bölbey kalat. Said ibn Musayyab rahmatulloh aleyhi belgili tabiin sahabalardy görgen adamlardan bolgon. Jana al ulug hadisçilerden dep esepdelinet. Aga Abdullah ibn Abi Davaiya degen adam köp geler ele. Bir jolu al bir neçe gün gele albay kaldı. Bir neçe günden keyin al kayra barganda Said andan kayda jürdüň dep suradı. Al menin ayalym ölüp kaldı. Oşonduktan gele albay jattım
dedi. Said, eger bizge da kabar bergeningde, anda biz da anın janazasına gatışat elek dedi. Bir tow wagtdan keyin ketüge kamındım. Al, başka birö menen nikeleştiňbi dep surady. Mende birekele tıyından başka hiç nersem dele jok. Oşonduktan maga kim kızın nikege bermegele dedim. Al, biz berebiz dedi. Andan soň al nike kutbasyny okup, özünün kızın meni 8-10 anaga, bunda çatkanda 1,6 rupige, kalınga nikelep koydu. Uşunça ölçömdögü mahır anın oyu boyunca durus bolsa gerek. Kandayça gebir imamdardın mazhabı da uşunday. Hanafi mazhabı boyunca mahırdın ölçömü 2,5 gümüş tıyından azı durus emes. Nikeden keyin turup üýge jönödüm jana meni kançalyk dengelde kuwangandygymdy Allah gana bilet. Ayalymdy alıp ketүү üçin kimden garşy turasam dep oýlanyp barattım. Angyça geç da girdi. Men oroza garmagan elem. Şam uwagynda ozumdy açtym. Andan soň namazdan keyin üýge gelip çyrakty güýgüzdüm. Üýde nan menen sary may bar ele. Men any jey başlaganymda birö eşikdi kakkylady. Men kim bul dep suradym. Bul Said dep jogap berdi. Men bul kaýsy Said dep oýlay başladym. Said ekeni menin oýuma da gelgen emes ele. 40 jyl boyu al özünün üýü menen meçitin ortasyndan başga eş jaka çykkan emes bolçu. Eşikке çygyp garasam, sırtdagy Said ibn Abi Davaiya eken. Men çakırganyňyzda özüm ele barat elim da dedim. Al, özümdün ele gelgenim jakşyrak ko dedi. Men emne diýsiz dedim. Üýlengenden keyin emi saga jalgyz jatuga bolboýt. Oşonduktan aýalyňdy alyp ketüňdi tura gördüm dep aýtdy da, öz kızın menin üýümdün içine girgizip eşikdi jap ketip kaldı. Kız uyalgandan esinden tanıp jygylyp kaldı. Men eşikdi içinden ilip çıraktın jandagy may menen nandy al kız görbösün dep ana al jerini alıp saldym. Andan soň üýdün çatyryna çygyp koňşulardy çakyrdym. El jin alışkandan keyin Said Abi Davaiya kızın maga güýöge berdi jana al hazır ele öz kızın menin üýüme alıp gelip berdi dep aýtdym. Bary taň galyşyp, "Çineli anyň kızı senin üýüňdebi?" dep suraşdy. Men "Owa" dep jogap berdim. Apam da bul kabardy ugup, oşol zamat geldi da, "Eger sen 3 günge çeyin aga joloy turgan bolsoň, anda men senin yüzüňdi karabaýym. Biz any 3 gün boyu daýardaýbız" dedi. 3 günden keyin men al kızga jolukdum. Oşonda anın uşunçalyk suluw ekendigi, Kur'anda tolugy menen jatdagandygy, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden sünnetlerin jakşy bilgendigi jana güýösünün akysynda jakşy bilgendigi maga aýkyn boldy. Bir ay boyu Said maga gelgen jok. Men de aga bargan jokmun. Bir aydan keyin barsam, anın janynda toldura el bar eken. Men salam aýtyp çetke oturdum. Bary getişkenden keyin al adam kanday eken dep surady. Men ukmuş eken, dost görüp süýüngönдөй, duşman görüp güýüngönдөй eken dedim. Al, eger anın bir nersesi jakbasa, anda tayak koldonyp gör dedi. Men üýge gelsem, Said artymdan biröden 20.000 dirham maga berip jüberipdir. Abdulmalik ibn Marwan padişa özünün balası Valid üçin bul kızdyň golun suragan eken, birok Said makul bolbopdur. Oşonda Abdulmalik padişa açusy gelgendikden başka bir nerseni şyltoo kılıp, katu suwukda Saidge 100 kamçı urdurup, bir çoň idişdegi suwunu anın üstüne goýdurgan eken. İbn Umar radhiyallahu anhu Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden riwayat kılat. Kim subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber dep okusa, anda aga ar bir tamga üçün 10 sop жазылат. Kim talaş tartışta akıykatsyz jakty goldop jardam berse, anda al toba kılmayınça Allah'nın karının astında bolat. Kim Allah'nın jazasyna, şariat jazasyna karşı bolup biröge bolursa, anda al Allah'a karşı turgan bolat. Kim imandu kişige ayalga jalgan jala japkan bolsa, anda al kıyamat günü jalgan jaladan tazalanganга çeyin ratgatul habalga kamalat. Birok al andan kantip tazalana alat. Akıykatsyzdykty goldu bugünkü günde bizge adat bolup kaldı. Biz özümüzdükün tuğra emes ekendigin bilip durup dele, tuğandarybızda je bolbosa öz uyumubuzdu jaktaýbız. Egerde biz Allah'nın açuuluğun jana kapalygyn, öz üýbülebizden jana tuğandarybızdyň kapalygyna salıştyrganybızda, al eş nerse emesdigi görünет. Balkim biz kançalyk Allah'nın karına kalsak da akıykatsyzdardy goldop alarga jardam berebiz.
Эгерде башка бирөө аларга каршы чыга турган болсо, анда биз аны менен күрөшөбүз. Кайсыл бир досубуз уурлук кылган болсо, же бирөөнү таарынткан болсо, же күнөө кылса, анда биз анын көңүлүн көтөрүп ар тараптан аны колдоого алабыз. Эмне ушул бу чыныгы биздин ыйманыбыздын талаптары? Ушул бу динчилдик? Ушул ислам менен биз сыймыктанабызбы? Же башкалардын көзүнчө исламды жаман көрсөтүп, Алланын астында өзүбүз да кор болобузбу? Bir hadiste gelgen, kim biröөлөрдү улутчулдукка чакырса, же улутчулдук үчүн согушса, анда ал бизден, үммөтүбүздөн эмес. Башка bir hadiste, улутчулдук деп акыйкатсыздык кылып жаткан өз элиңе жардам берүүнү айтат. Радгатул хабал бул тозоктогулардын кан жана ириңдерден топтолгон bir саз. Ал жер ушунчалык ыплас жана азаптуу жай болгондуктан, мусулмандарга жалган жала жапкан адамдарга даярдалган. Бүгүнкү күндө бирөө жөнүндө каалаган сөзүн айта берүү жеңил эле болуп калгандай сезилет. Эртеңки күнү тил менен айтылган сөздөрдүн баардыгы шарият чегинде аныкталат. Ал жакта бул дүйнөдөгүдөй эле чечендик менен калп айтып, башканы сүйлөтпөй өчүрүп кое тургандай эч ким сүйлөй албайт. Ошол учурда, суракта, мен эмнени айттым эле, бирок эмне болуп калды деп пенденин көзү ачылат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кээде адам тилинен эмне деген сөздөр чыгып жатканына көңүл бөлбөй эле сүйлөй берет, бирок ал ошол сөздөр үчүн тозокко ыргытылат." Bir hadiste gelgen, adam kээ бир сөздөрдү элди күлдүрүү үчүн гана кууланып айтат. Бирок ал ошол сөз үчүн тозоктун асман менен жердин аралыгындай алыс жерине ыргытылат. Андан ары hadiste тилден адашуу бут менен мүдүрүлүп чыгылгандан дагы коркунучтуураак деп айтылган. Bir hadiste gelgen, kim birөөнү кандайдыр бир күнөөсү үчүн шылдыңдап уят кылса, анда ал өзү да өлгөнгө чейин ошол күнөөгө дуушар болот. İmam Ahmad rahmatullohu aleyhi bul жерде күнөөкөр адамдын тобо кылган күнөөсү тууралуу айтылып жатат дейт. Абу Бакр разияллаху анху өзүнүн тилин кармап алып, аны жулкуп, "Сенин себебиңден биз азапка кабылып жатабыз" деп айтчу экен. Белгилүү хадисчи жана Табиин Ибн Мункадир rahmatullohu aleyhi өлүп бара жатып ыйлады. Бирөө "Сага эмне болду?" деп сурады. Ал: "Менде кандайдыр бир күнөө бар экендигин билбейм. Мен кайсыл бир сөздү маанисиз эле деп айтып койгон болуум мүмкүн, бирок ал сөз Аллага өтө катуу болуп калып жүрбөсүн деп ыйлап жатам" деди. Абу Барза Аслами разияллаху анху мындай дейт: Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям өмүрүнүн акыркы жылдарында жыйналыштан турууну каалаганда мындай дуа окуйт эле: Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк. Кыргызча мааниси: "Эй Алла, сен бүткүл даңкың менен кемчиликтерден тазасың. Сенден башка ибадат кылууга татыктуу зат жок экендигине күбөлүк берем. Өзүңдөн кечирим сурайм жана өзүңө тобо кылам." Бирөө: "Эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, сиз бул дуаны азыр эле окуй баштадыңыз. Мурдааны окуп ачып элеңиз го" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Бул дуа жыйналыштын кафарасы, ордун толтуруусу" деди. Башка риваятта да ушул окуя айтылган. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям: "Бул сөздөр жыйналыштын кафарасы болот. Аны мага Жабраил алейхиссалам үйрөткөн" деди. Айша разияллаху анха айткан: Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жыйналыштан турганда: "Субханакаллахумма робби ва бихамдика, ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк." Кыргызча мааниси: "Эй Алла, сен өзүңдүн даңкың менен бүткүл кемчиликтерден тазасың. Сенден башка ибадат кылууга татыктуу зат жок. Сенден кечирим сурап, сага тобо кылам" деп окушу. Мен бул дуаны эмне үчүн өтө көп окуп жатасыз деп сурадым. Ал: "Ким бул дуаны жыйналыш бүткөндөн кийин окуса, анда анын бул жыйналышта кетирген бардык каталары кечирилет" деди. Жыйналыштарда көбүнчө пайдасыз жана максатсыз бекер сөздөр айтылат. Бул кандай гана кыска дуа. Эгер кимдир бирөө ушул эки дуанын бирин окуган болсо, анда ал ошол жыйналышта кылган күнөөлөрүнүн кесепетинен кутулат. Алла Таала бизге кандай гана жеңилдиктерди берген. Нуман ибн Башир разияллаху анху
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Kaçan adamlar Allah'ın ululuğun bayandaganda, başkaça aytkanda Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah'tu okup jatışkan uçurda, bul kelimeler Allah Taala'nın arşının 4 tarafından teң aylanıp, alarda okup jatkan adamlardan atların akırın, arının ünündöy ızıldagan ün menen aytıp durşat. Kimdir biri Allah Taala'nın janında turup, silerdi eskerip jana maktap turusun eç kimger kalabaysyňarby dep aýtdy. Bilikden esi bolgan başgaruwçylarga, jakyn donu jakşı görgen adamlarga, kimdir biri padişaga emes, ministrge emes, gerek bolsa anyň geňeşçisine de emes, bir jönökö ele hakimge any maktady dep aýtyp goýsoň, anda al süýüngünden ozu kulagana çeyin jetip töbesi gökke jetet. Bul maktodon din üçin da, bul düýne üçin da eç kanday paýda jok. Din üçün eç kanday paýda jok ekendigi aýkyn ele bolup durat. Bul düýne üçün eç kanday paýda joktugy mындай maktodon kança paýda bolsa, andan da görük zıyany bolat. Gebirleri jerlerini satıp, sütkorluk jol menen karzga akça alıp, darajabızdy, abalybızdy göterebiz dep oýlaşat. Birok özlörünün kadyr barkyn getirişip, duşmandaryň göböýtüp jatışkanyn bilişmeýt. Şaýloo turaly bar ele bilişet. Anda şaýlooda emnelerdi gana kılbaysın. Munun karşısında Allah'ın arşının janında, padişalardın padişasının astında jana hakimderdin ıktıyarları anın ıktıyarının astında bolgon, paýda jana zıyandın jalgyz gana esi bolgon, oşondoy ele dindegi, düýnödögi jana padişalardın jürekdörü, kala berse bardyk mahluklardın jandары anın kolunda bolgon eň küçtүү zattın astında eskerүү bolup jatat. Egerde düýnödögi bardyk elder, başgaruwçylar, hyzmatçylar, padişalar jana bardyk elder kimdir biröge jamandyk kılууny kalasa, birok any padişalardyn padişasy Allah kalabasa, anda anın bir tal çaçına da eç kimisi eç kanda ziyan keltire alışbayt. Eger Allah'nın bardyk makluktary kimdir biröge paýda jetkirүүnü kalasa, birok any Allah kalabasa, anda aga eç kim bir tamçı suda bere albayt. Emi bul düýneniň kaýsyl bir baýlygy uşunday uluk zattın janında eskerүүge taty alaby? Bul düýneniň kanday gana çoň kadyr barky bolsa da, jogorda aýtylgandarga teňdeşe alaby? Jok, eç kaçan teňdeşe albayt. Eger anyň karşysynda bul düýneniň kaýsyl bir syy urmatyn göňül buruga tatykdy dep esepdeseň, anda bul özüňe özüň zulum kılgandyk emespi? Yusayra radhiyallahu anha degen bir muhajira göçüçü ayal rivayat kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge mınday dep aytkan ele. Tasbih subhanallah'tu, tahlil la ilahe illallah'tu jana takdisdi Allah'ın aruluğun bayandoonu özüňörge adat kılgıla. Misalı tömönkü sözдөр menen. Subhanal malikil kuddus je subbuhun kuddusur rabbul malaikati ve ruh jana manjalaryňar menen sanagıla, antkeni kıyamat günü manjalardan da surak bolot. Sen Allah'nın zikirine kaydiger bolbo, anday kılbasaň Allah'nın meri menen kurgalasın. Kıyamat günü adamdın dinesinden jana kol butlarынан da surak bolot. Dinenin ar bir bölügü kanday jakşı işlerde jana kanday jaman işlerde atkargandygy tuuraly suralat. Kur'andın köp jerlerinde bul tuuraly aytylat. Bir jerde mınday dep aytylgan. Kıyamat günü alardın tilderi, koldoru jana buttary alarga karşı bul düýnede kılgan işlerine gübölük berişet. Nur suresi 24-nji ayat. Başka bir jerde oşol günü Allah'ın düşmandары aydaluğa jeynalyp, alar tozokka aydalışat. Akırı alar aga mahşarga jetken gezde alarga özlörünün kulaktары, gözdörü jana terileri alardın bul düýnede emne iş kılgandygyna güböge düşet. Alar terilerine emne üçün bizge gübö bolduňar deşet. Terileri bizge barın süýletken Allah, silerdi algaç iret jaratgan Allah, jana aga kaytarılasıňar dep aýtışat. Fussilat suresi 19-21 ayatlar. Hadislerde mınday gübö berүүler köp gezdeşet. Bir hadiste gelgen,
Kıyamat günü ıymansız adam özünün günöөлөрün bilip tursa da men günөө kılgan emesmin dep baarın tanat. Aga, senin koşunalaryň saga karşı gübölük berip atpaýby dep aytylat. Alar duşmanlyk kılıp kalpaytyp atışat deyt. Anda senin tuğandaryň jana jakyn adamdaryň saga karşı gübölük berip çatışpaýby dep aytylat. Alardy da kalpıçı dep günööleyt. Oşondo anın dene müçölörü gübölük berişet. Bir hadiste gelgen. Eň birinçi pendenin sandary menen kılıngan günöölörü tuuralı anın eki sany gübölük beret. Bir hadiste Sirat köprüsünden akırkı ötüp bara jatkan adam atası urup jatkan bala syakty ar tarapka çaypalıp, jygılıp, turup ötüp bara jatkan bolat. Perişteler, makul, eger sen Sirat köprüsünden tüz ötsöň, anda sen bardy kılgan işleriňdi toluk aytasyňby dep suraşat. Allah menen ant berip, eş nerse jaşyrbay bardyk çyndykty aytaryna uwada beret. Perişteler, makul, tur dagy jönö deşet. Kıynalbay tez ele Sirat köprüsünden ötöt. Andan soňaga emi ayt deşet. Bary moýnuna alıp aytyp berse, kayra artka jönötüp jiberşebi dep korkup, hiç kanday jaman iş kılgan emesmin dep baryn tanat. Perişteler, eger gübölördi alıp kelsekçi deşet. Eki jagyn garap, aylanasynda hiç kim jok ekenen görüp, bary jay-jayынан orun alışypdyr degen oýda bolat. Oşondo emi kaýsyl gübe bolmok ele deyt da, makul, güböňördi alıp gelgile dep aytat. Anın dene müçölörüne öküm berilip, alar süýlöý baştaşat. Oşondo bary moýnuna aluga majbur bolup, bardyk günöөлörün moýnuna alat dagy, işenişdүү, dagy köp korkunçduu günöөлör aytyla elek dep aytat. Ananaga, makul, biz seni geçirdik dep aytylat. Kıskası, oşol sebeplerden adam dene müçölörü menen jakşı işlerdi da göýrek kılıpsız zarıl. Oşondo eki türdүү da göөлөр tabylat. Oşonduktan jogorku hadiste Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem zikirde manjalar menen sanoga öküm bergen. Oşol sebepti başka hadislerde meçitke göýrek baruga öküm berilgen. Antkeni buttun izleri da gübölük berişet jana alardan soğup doru жазыlat. Jaman işleri tuuralı göөлörü jok adamlar kanday gana baktılı adamlar. Antkeni alar bir dağı günөө kılışkan emes, je bolbosa alar tobo keltirүү arkылуу günöөлörü geçirilgen. Alemi jakşı işleri tuuralı жүздөгөн jana miňdegen göөлörü bar adamlar kanday gana baktılı. Buga jetiştin eň jeňil jolu kaçan kandaydır bir günөө kılınganda anı oşol zamat tobo menen getirүү. Antkeni alar oşondan keyin günөө kılbagan syakty bolup kalat. Alemi jakşı işler amal kitepte жазылып kalat jana anın gübölörü da bolat. Kaýsyl dene müçölörü menen bul jakşı işler kılınsa, anda alar gübe boluşat. Köpdögön hadislerde ar kanday türdü Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem özü zikirdi manjalary menen kılgandygy tuuraly aytylgan. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem tasbihti manjalary menen sanaçele dep aytgan. Uşundan keyin jogorku hadiste Allah'nın zikirine kaydigerlik kılgandyk üçin Allah'nın mehri menen ajroo tuuraly eskertүү bar. Mından bizge Allah'nın zikirinden alys adam anın mehri menen da alys boloru belgili bolat. Kur'anda mınday dep aytylgan. Meni este, men seni özümdün mehrimim menen esteyim. Allah Taala özünün estösü üçin özünün kulunun estösün şart kılıp koydu. Kur'anda mınday dep aytylat. Eger kim mehrimdüğünü estöden baş tartsa, anda aga şaytandy jan doçu kılıp koyobuz. Anın dosu olup kalat. Çındygynda şaytandar alardy joldan tosuşat. Birok alar özlörün tuura jolga bagyttaldyk dep oylaşat. Zuhruf suresi 36-37 ayatlar. Hadiste gelgen, ar bir adam üçün birden şaytan dayındalgan. Şaytan ıymansız adam menen tamak jegende da, su içkende da, uktaganda da daima birge bolat. Birok al ıymandu adamdan alsıraak bolup, ar daim anı kütüp jüret. Kaçan adam zikirden kaydiger bolso, anda şaytan oşol zamataga gol salat. Kur'andın başka bir jerinde mınday dep aytylat. Ey ıyman keltirgenler! Silerdin mal mülküňör jana baldaryňar Allah'ny eskerүүдөн silerdi alaksatyp koýup bolsun. Alemi kim oşondoy kılsa al zıyanga uçurayt.
Sizlerden ar biriňerge ölüm gelgenge çeyin, biz sizlerge bergen ıryskylardan sarptap kalgyla. Oşonda al, eger menin ömrümdi biraz uzartsaň, men kaýrymdylyk işlerimdi köp kılıp, jakşylardan bolar elem deyt. Birok Allah tiri janga ölüm maly jetken gezde hiç kaçan any geçiktirbeýt. Allah sizlerden emne kılganyňardyň barysyn bilip durat. Munafiqun suresi 9-11 ayatlar. Emneni sepseň, jakşyby je jamanby anda oşony alasyň. Allah'nın zikrinden hiç kaçan kaydiger bolboganda pendeler var. Şibli rahmatulloh aleyhi mınday deyt. Bir yerden baldar taş menen urgulap jatışkan bir akıllan adaşkan adamdy gördüm. Men baldardy korkutup alardy toktottum. Alar bolsa, bul adam men Allah'ny görüp turam dep aytyp jatat deşdi. Men aga jakyn barganda, al bir nerseni gowurap aytyp jatypdyr. Men aga kunt koyup kulak töşösem al, sen bul baldardy maga üstemdik kılıp, jakşı kılıp tırsyň, dep jatkan eken. Oşonda men bul baldar saga bir domat kılıp jatışat dedim. Al, emne dep jatışat dep surady. Alar, sen Allah'ny görüp jatam dep aytkanyňdy aytışdy dedim. Muny ugup al bir kıykırdı da mınday dedi. Hey Şibli, anın süýüsü meni akıldan adaştırgan zatka kasam içem. Al meni aga jakyn boluda jana alys boluda adaştırdı. Egerde mende Allah'at bolgon toluk işenim, başkaça aytkanda al menin janymda degen sezim biraz ele wagt jok bolup kalsa, anda men al işenimden ajıragandyktan bir neçe bölükke bölünüp ketem, dep aytdy. Andan soň tömönkü ırlarda okudu da menden kaçıp ketdi. Köz aldımda daim senin elesiň, tilimde bolsa daim senin zikiriň, yüregimde bolsa senin işenimiň, jaşyn uga eme kayda barasyň. Junayd Bagdadi rahmatulloh aleyhi ölüm aldında jatkan gezde bir aga la ilahe illallah kelimesini okusun eskertdi. Al, men any hiç kaçan unutkan emesmin. Kim kaysıl bir uçurda Allah'nın zikrinden kaydiger bolgan bolsa, oşoga baryp eskert, dedi. Belgili şeyh Mamşad Dinnuri rahmatulloh aleyhi ölüm aldında jatkanda, anın janında oturgandardyň biri ösü, Allah saga beyiştin mınday jana tigindey baylyklaryn bersin, dep dua kıldı. Oşonda al güldü da, akırkı 30 yıldan beri beyiş bardyk baylıktary menen menin göz aldımda turgan ele. Bir da jolu göňülümdü Allah'dan al jakka burgan emesmin. Ruveym rahmatulloh aleyhi ölüm aldında jatkan gezde kimdir bir aga kelmeni eskertdi. Oşonda al, men Allah'dan başkany jakşı dele bilbeýim, dep jogap berdi. Ahmad ibn Hadraviya rahmatulloh aleyhi ölüm aldında jatkan uçurda biri andan bir nerse turaly surady. Al ыйлап jüberdi da, 95 yıldan beri bir ele eşikti kakkılap gele jatam. Al azır açılgany durat. Birok al eşik jakşylyk açylabı, je jamandyk açylabı maga belgisiz. Oşonduktan hazır siz menen süýleşkenge mende wagt kayda, dedi. Juwayriya radhiyallahu anha rivayat kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erteň menen namaz uçurunda anın üýünden namazga getdi. Al oşol uçurda jay namazında oturgan, zikir menen alek bolup oturgan. Andan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuha şaşke namazından giyin gelgende, al oşol ele awalda oturgan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men seni kaltırıp ketkenden beri kıymıldabay oturasyňmy dep surady. Al, oba dep jogap berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni kaltırıp ketkenden giyin men 3 joludan 4 kelime okudum. Eger oşol 4 kelime tarazanın bir jagına koyula turgan bolsa, alemi senin taň erteden beri aytkandaryň tarazanın ekinci jagına koyula turgan bolsa, anda janagy 4 kelime orduk kılıp basıp ketet. Al 4 kelime: Subhanallahi ve bihamdihi, adada halkihi ve riza nafsihi ve zinati arşihi ve midada kalimatihi, dedi. Kırgızça manisi: men Allah'ny anın mahluklarının sanına jaraşa, anın kalosu, ırazıçılıgına jaraşa, anın arşının salmağına jaraşa jana, anın sözlörünün ölçömüne jaraşa, anı arulap maktaym. Said radhiyallahu anhu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahaba ayalga gelişti.
anın aldında kurmanın danekleri je mayda taşları jatkan. Al ayal alar menen tasbih tartçı ele. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem saga mından da jеңилирээк je bolboso жакшыраак nersени айтайынбы? Alar Subhanallahi adada ma khalaqa fis samai ve subhanallahi adada ma khalaqa fil arzi ve subhanallahi adada ma bayna zalika ve subhanallahi adada ma huwa halikun vallahu ekbaru misla zalika velhamdülillahi misla zalika ve la ilahe illallahu misla zalika ve la havla ve la kuvvete illa billahi misla zalika. Kırgızca manisi: Men Allah'ını anın asmanda jaralgan makuluklarının sanına barabar jolu, jerde jaralgan makuluklarının sanına barabar jolu jana ekönün ortasındağı makuluklarının sanına barabar jolu maktayımın. Jana Allah'ını al jarata turgan makuluklarının sanına barabar maktayımın. Allahu Akbar da oşoğa barabar, Alhamdulillah da oşoğa barabar, La ilahe illallah da oşoğa barabar jana La havla ve la kuvvete illa billah da oşoğa barabar. Mulla Ali Qari rahmatullohu aleyhi жазган: Zikirдин kayfiyattar bardıq aytılgandar menen jana sıfattar menen жакшыраак болусу качан zikirdi ушул сөздөр менен кылып жатканда акыл эс ушул сүрөттөлгөндөргө жана сапаттарга багытталат. Ой жүгүртүү, кунт коюу жана тынчсыздануу канчалык көп болсо, ошончолук зикир да жакшыраак болору аныкталган. Ошондуктан аз болсо да маанисине көңүл бөлүп, ой жүгүртүү менен окулган Куран, көп окулуп, бирок маанисине көңүл бөлбөй окулган Курандан жакшыраак. Кээ бир уламалар айткан, бул жерде зикирдин жакшыраак болуусу Алланы мактап арулоонун санын эсептей албай коюуну билдирет. Ушунун өзү эле пендечиликтин эң бийик даражасы болот. Ошондуктан кээ бир суфилерден айтылган, күнөөлөрдү биз санабай эле өтө көп кылабыз. Ал эми Алланын атын зикир кылганда эсеби менен айтабыз. Бул эсептебей эле коюу керек дегендик эмес. Эгер ошондой болсо, анда эмне үчүн өзгөчө бир убакыттарда зикирдин сандары көпчүлүк хадистерде айтылат? Көпчүлүк хадистерде өзгөчө бир сандагы зикирлерге өзгөчө сооптор убада кылынган. Бул ошол сандагы зикирлер менен гана чектелип канаат кылуу дегендик эмес. Андан тышкары белгиленген бир убакта, белгилүү бир сандагы зикирди кылуудан башка бош убакыттарда Алланын зикирин санабастан эле кыла берүү керек. Анткени бул ушундай сандардын чегинен жана өлчөмүнөн сырткары болгон чоң байлык. Ушул хадистерден теспелерди колдонуу уруксат экендиги тастыкталат. Кээ бир адамдар муну бидат, динге жаңылык киргизүү дешти. Бирок ал ой туура эмес. Анткени анын негизи далилденген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардын данектер жана майда таштар менен зикир кылып жатышкандыктарын көргөн. Бирок аны тыйган эмес. Мына ушунун негизинде теспенин жипке өткөрүлүүсү жана жипке өткөрүлбөсүндө эч кандай айырма жок экендиги аныкталды. Ошондуктан көпчүлүк машайихтер жана уламалар жипке өткөрүлгөн теспени пайдаланып келишет. Абдул Хай рахматуллаху алейхи бул жөнүндө Нусхатул Фикр деген китебин жазган. Мулла Али Qaри рахматуллаху алейхи айткан: Бул хадис теспе колдонуу уруксат экендигинин анык далили. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардын данектер жана майда таштар менен зикирди санап жатышкандыктарын көргөн. Бирок ага тыюу салган эмес. Бул шариатта да далил болуп эсептелинет. Эми теспенин жипке тизилгендигинде жана тизилбегендигинде эч кандай айырма жок. Ошондуктан муну бидиат деп айткан адамдардын көз караштары ишенимге арзыбайт. Суфилердин тилинде теспе шайтанга камчы деп аталат экен. Кимдир бирөө Жунайд Багдади рахматуллаху алейхи бийик даражага жеткенден кийин анын колунан теспени көрүп, ал жөнүндө сураганда, Жунайд Багдади рахматуллаху алейхи анын жардам менен Аллага жакындаган нерсени кантип таштамак элем деп айткан. Көптөгөн сахаба радиаллаху анхумдарда курма данектери жана майда таштар болгон. Алар ал таштар менен зикир кылышкандыгы тууралуу айтылат. Мисалы, Абу София радиаллаху анху тууралуу айтылат. Ал зикирди майда таштар менен саначу экен. Саят ибн Абу Ваккас радиаллаху анху тууралуу анын данектер менен да таштар менен да зикир кылынгандыгы айтылат. Ошондой эле Абу Саид Худри радиаллаху анху тууралуу да айтылат. Ал таштар менен зикир кылчу. Миркатта жазылган:
Abu Hurayra radhiyallahu anhu'nun tүйүндөрү бар жиби болгон. Ал ошону менен зикир кылчу экен. Абу Даудда жазылган. Абу Хурайра радhiyallahu anhu'да курманын данектери толтурулган же майда таштар менен толтурулган бир баштыгы бар болчу. Ал ошолор менен зикир кылчу. Баштыгы бошогондо кызматчы аялы аны толтуруп, анын жанына коюп турчу экен. Бошогону дегени ал баштыктан алып зикир кылып санап сыртка койчу. Баштык бошогондо кызматчы аял ал таштарды баштыкка кайрадан толтурчу. Ошондой эле окуя Абу Дарда радhiyallahu anhu тууралуу да айтылат. Анын ажва курмасынын данектери менен толтурулган баштыгы болор эле. Ал эртең мененки намазды окуп бүткөн соң баштыгын алып, ал бошогонго чейин зикир кылар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулу болгон Абу София радhiyallahu anhu'нун алдына майда таштар коюлган тери салынар эле. Ал таңдан баштап күн чак түшкө чейин ал таштар менен зикир кылчу. Түштө ал тери жыйналчу да Абу София радhiyallahu anhu өз иштери менен алек болчу. Андан соң пешим намазынан кийин ал тери кайра салынып, Абу София радhiyallahu anhu шамга чейин зикир кылат эле. Абу Хурайра радhiyallahu anhu'нун небереси айтат: анын чоң атасынын 2000 түйүндүү болгон жиби бар эле. Ал аны толугу менен зикир кылып бүткөнгө чейин уктачу эмес. Имам Хусайн радhiyallahu anhu'нун кызы Фатима рахматуллохи алейха айткан: анда да түйүндөрү бар жиби бар болгон. Ал аны менен зикир кылчу экен. Суфилердин тилинде теспени музаккира, эстетүүчү деп аташат. Аны колуң алганда, кааласаң да каалабасаң да жүрөгүң зикир кылгысы келет. Анткени ал Алланын атын эскертип тургансыйт. Бул жөнүндө Али радhiyallahu anhu риваят кылган бир хадис келтирилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям теспе кандай гана эскертип туруучу жакшы нерсе деп айткан. Ушул мазмун боюнча Мавлана Абдул Хай рахматуллохи алейхи бир мусалсал хадис келтирет. Анын мааниси мындайча: Мавлана Абдул Хай рахматуллохи алейхиден баштап артты көздөй окуучусу Жунайд Багдади рахматуллохи алейхиге чейин ар бир устаз өзүнүн окуучусуна бирден теспе берип, аны менен зикир кылууга уруксат беришчү экен. Окуучу Жунайд рахматуллохи алейхи да мындай дейт: мен анын колунан теспени көрүп, сиз ушунчалык улуу даражалуу болсоңуз дагы колуңузга теспе кармап жүрөсүзбү деп сурадым. Ал: мен өзүмдүн устазым Сарри Сакати рахматуллохи алейхинин колунан теспени көрүп, так эле ушундай суроо бергем. Ал: мен дагы өзүмдүн устазым Маруф Кархи рахматуллохи алейхинин колунан теспе көрүп, так эле ушундай суроо бергенимде ал: мен өзүмдүн устазым Бишир Хафи рахматуллохи алейхинин колунан теспе көрүп, ушул эле суроону бергем. Ал ушул эле суроону Умар Макки рахматуллохи алейхиге бергенин айтты. Ал: мен өзүмдүн устазым Хасан Басри рахматуллохи алейхинин бардык устаздардын жол башчысы колунан теспе көрүп, ушундай бийик даражаңызга карабай дагы эле теспе алып жүрөсүзбү деп сурадым. Ошондо ал мындай деди: мен алгаш тасаффуф жолуна түшкөнүмдө теспени колдонуп, анын жардамы менен ушундай даражага жетиштим. Эми акырында аны таштап салгым келбейт. Мен жүрөгүм, тилим жана колум менен ар түрдүү зикир кылууну каалайм. Хадисчилерде бул нерсе тууралуу ар кандай ойлор айтылган. Ибну Абуд разиллоху анху риваят кылат. Али разиллоху анху өзүнүн окуучуларынын бирөөсүнө: сага мен өзүм жөнүндө жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кызы, үй бүлөнүн эң сүйүктүүсү болгон менин аялым Фатима разиллоху анха тууралуу айтып берейинби? Деди. Айтып бериңиз, деди окуучусу. Али разиллоху анху мындай деди: ал Фатима өзү жаргылчак кичинекей тегирмен тарткандыктан колдору чор болуп кетер эле. Өзү чанаштарга суу ташыгандыктан көкүрөгүндө жиптин издери бар болчу. Өзү үй жыйнап жана аны шыпыргандыктан анын кийимдери баат эле кир болуп калчу. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир нече кулдар жана күңдөрдү алып келишти. Мен Фатима разиллоху анхага атасына барып, өзүнө жардам бергенге бир кызматчы сурап алуусун кеңеш бердим. Ал барган учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында көп эл бар экен. Ошондуктан сурай албай келе бериптир. Кийинки күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү үйгө келип,
Andan geçe emnege bargandygyn suradı. Al uyalıp unçukpay turup kaldı. Oşonda men, ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, anın goldoru jargılçaktan çor bolup büttü. Çanaştarga su taşıy berip, gökürögünde taktar payda boldu. Giyimi üýşüpürgandan kir bolup büttü. Oşonduktan men anı jumuş kılıuga jardamçı bolsun dep sizge hyzmatçı suragany jönötken elem dep aýtdym. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi: Ey Fatima, Allah'dan kork, anın aldındagy mildetteriňdi atkar, üy içindegi jumuşdun barın özüň atkar jana jatarda Subhanallah dep 33 jolu, Elhamdülillah dep 33 jolu, Allahu Ekber dep 34 jolu okusaň, bul sen üçin bolgon hyzmatçydan da jakşyrak. Fatima radhiyallahu anha, men Allah'nın tagdyryna jana anın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den gengeşine ırazımın dedi. Başka bir hadiste uşul sıyakta okuya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki atalaş karındaşları tarafından aytılgan. Alar anın kızı Fatima radhiyallahu anha menen aga gelişet jana özlerinin kıyınçılıkları turalı aytışıp kızmatçı suraşat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarga mınday dep жооп beret: Kızmatçılar boyunca bolsa Badır'dın jetimleri alarga muhtajırak. Birok men silerge kızmatçıdan da jakşyrak bolgon bir amal aytam. Ar namazdan keyin 3 kelmeni tasbih, tahmid, takbir 33 joludan, andan keyin bir jolu La ilahe illallahu vahdahu la şarika lahu lahul mulku ve lahul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dep okusaňar anda bul amal siler üçin hyzmatçydan da jakşyrak bolat. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem bul tasbihti kılıuga özgöçe özünün üy bilösü jana tuğandaryna öküm bergen. Bir hadiste gelgen, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ayaldaryna jatar aldında Subhanallah, Elhamdülillahi, Allahu Ekber'de 33 joludan okuganga öküm kılgan. Jogorku hadiste Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem bul tasbihlerdi düýne kıyınçılıklarının karşısına sunuştagan. Munun sırtkı sebebi, musulmanlar üçün düýneniň kıyınçılıktary jana maşakattary göňül bölüge arzuway turgan nerseler. Pende ardaýym ahiretdegi jana ölümden kийинки rahatlar jana es alуулar jönünde oýlanusy öte zaryl. Oşondukdan Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem bul kıska jaşoonun kıyınçılıklarından göňülini ajratyp, anı ahiretdegi tübelük ırhatlarynyň azygyn göböýtüge burdu. Bul bölümde eskertilgen hadislerden bul tasbihlerden ahiretde eň paýdaly ekendigi belgili boldu. Andan başga ekinci sebebi mınday boluşu da mümkün. Allah Taala bul tasbih sözlerin kaýsyl jerge din paýdalary jana bereketi üçin goýgon bolsa, anda oşol jerge dünýe paýdalaryny da goýgon. Allah jana anın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlerinin arasında ahiret menen birgelikde bul dünýäniň paýdalaryna da jetişe turgan nerseler öte köp. Bir hadiste gelgen, Daccaldın zamanasında momundardyň tamagy da periştelerdin tamagynday bolat. Başgaça aýtkanda, tasbih jana taqdis, Subhanallah jana başga kelmelerde oku. Kim bu sözlerde okuy turgan bolsa, anda Allah Taala andan açkaçylyk kıyınçılygyn alıp salat. Uşul hadisten pendenin bul düýnede tamaksız jana suusuz jaşoonu ötkörüsü bir gana zikirdin berekesi menen gana mümkün bola turgandygy da bilindi. Daccaldın zamanasında bul awalga jönököy ele ыймандуулар jetişip jatkandan keyin bizdin zamanыбызda buga özgöçü adamlar jetişe ala turgandygynda hiç kanday kıyınçılık jok. Oşonduktan zikirdi göwrök aytyp jürüşkön, bir neçe gün biraz ile tamak menen je bolbosa, eş tamak jebesden jaşagan takva adamlardan okuyaların jokko çıgarıp jana işenbey koya albayбыз. Bir hadiste gelgen, eger bir jerde ört çykkan bolsa, göwrök takbir, Allahu Ekber de okugla, antkeni al ana öçüröt. Hisni hasinde жазылган. Kaçan kandaydır bir işte çarçap, çalığı payda olup kıynalsaňar, je koşumçadagy küç gerek bolsa, jatar aldında Subhanallah'da 33 jolu, Elhamdülillah'da 33 jolu, Allahu Ekber'de 34 jolu okugla. Je 3 kelmeni 33 joludan okugla jana üçöňiň kaýsyl birösün 34 jolu okugla. Sebebi türdü hadislerde türdü sanlar gelgen. Oşonduktan bul hadiste bardyk sanlar aytılgan. Hafiz İbn Taymiyya rahmetullah aleyhi da Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem
Fatima radhiyallohu anhaga kızmatçı oruna bul tasbihatlarda üretken hadislerden gimalarda ardayım özgültüksüz kılgan bolsa, anda al üçün oğur işlerde çarçap çalığı bolboyt dep jyyntyk çıgardı. Hafiz İbn Hajar rahmatullohi aleyhi aytkan, eger biraz çarçoo payda bolsa da, alarda okuuda eç kanday ziyan bolboyt. Mulla Ali Qari rahmatullohi aleyhi жазган. Jatar aldında bul tasbihlerde oku çarçoonu getirip küç kuvatty göböýte turgandygy tajrybadan ötkön. Allama Suyuti rahmatullohi aleyhi Mirqatus Saud'da жазган. Bul tasbihlerden kızmatçılardan jakşyrak ekendigi ahirettik göz karaş menen karasa da bolat. Antkeni bul tasbihler ahirette kançalyk paydalуу jana bağlуу bolsa, anda bul düýnedegi kızmatçılar oşonçoluk bağlуу jana paydalуу bola alışpayt. Bul düýnünün köz karaşy menen garasa da bolat. Antkeni bul tasbihlerden kançalyk çeşkindүүлük jana küç kuwatluluk paýda bolsa, kızmatçılar oşonçoluk işti atkara alışpayt. Bir hadiste gelgen, iki adat, sıfat bar. Gimalarda atkarıp jürgen bolsa, al 5'ke giret. Al köteň oňa ele, birok alardy atkaruçylar az. Biri, bul 3 tasbihlerdi ar namazdan keyin 10 joludan oku. Al bir günde 150 bolat. Al eme tarazada bolsa bul 1500 sowap bolat. Ekinçisi, jatar aldında Subhanallah, Elhamdülillah'ty 33 joludan, Allahu Ekber'di 34 jolu okusa, bardygynyň sany 100, al eme alardyn sowapdary 1000 bolat. Bir sahaba, ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, bulardy atkargandar az degeniňizdi kanday düşünse bolat? Dep surady. Pagambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep jogap berdi. Namaz uçurunda şaytan gelip qaysyl bir zarly iş turaly aytat. Al eme jatar aldında bolsa tigilje bul muhtaçlyklar turaly eskertip, any alaksıtkandykdan zikir okulbay galat. Bul hadiste 5'tegi ayaldardan jol başçısı jana iki düýnünün jol başçysynyň kızı Fatima radhiyallohu anhanyň öz golu menen jargylçak tartyp koldorunyň çor boluşu, özü suw taşyp köküreginde çanaştyn jipterinden bolgon izleriniň galyşy, özü üy şıpırıp giyimleriniň kir boluşu, kamyr jorup, nam bışırıp, kıskasyny aytkanda bardyk jumuşlardy öz golu menen atkargandygy toluk göňül bura turgan nerse. Al emi bizdin ayaldarymyz üýdegi bardyk işlerde emes, alardyn jarymyn ele öz goldory menen atkarşaby. Eger anday kıla alışpasa, birok uluu adamdardyn jaşosu uşunday awalda ekendigin bilip turup dagy alardyn atlaryny aytyp sıymyktanуучulardyn jaşosu egerde alardyn jaşosuna jakynda basa, anda bul kanday gana uyat nerse. Kızmatçılardın işi jana jumuşdagy kıyınçılıktары özlerinin kojoyundarynyň işlerinden göwrek bolusu gerek ele. Birok tilekke karşı bul jerde aga jakındap da goýboýt. Allah'a gana arızdanuu jana Allah'dan gana jardan suruu gerek.